Ithonga liyanqoba walahlula amadoda ehlangene hey wethu ngelinjani yelahlula amadoda ehlangene wethongo liyanqoba lahlula amadoda ehlangene ay wethu ngelinjani awuhelahlula amadoda ehlangene unethonga elinjani bathi unethonga elinjani elahlula amadoda ehlangene inkunzi malanga edlozi makhosi elithi sabehlangene bethuli bethe bebopha itulo ukuthi hayi mawuke wangena kulomgidi uyophuma ungasaphili mawuke wangena lapho uyophuma uphume makhosi uphume kutshalwe yibona kuqala bathi hayi into ebiboshwe ngawe lamakhosi amakhulu kuhlangane nje amathwaso wathwasisile ahlangane ngawe makhosi kuhlangana abantu akade basiza ade bengeyilutho abasizo wena bahlangane ngawe kodwa bese siyavuka isigayigayi madoda ithongo liyanqoba lahlula amadoda ehlangene bathi wethu ngelinjani basale bebuzana ukuthi hey unelinye idlozi lomuntu hey makhosi khona izimpi thina esingayilwelwa umuthi esingayilwelwa abantu okuphilita idlozi nje makhosi hey libhilite lilwe makhosi lilwe liphenduke yeweza ngoma ke nithemba idlozi usuke ukhulume nalo makhosi ungashisa isibuko ungaphethe lutho khuluma nethongo lakho uthi makhosi amakhulu ndlondle izinto ezimhlophe eshinjana zomoya uthi bagogo nomkhulu bakithi uthi ngiyanethemba makhosi ngiyethemba nina kuko konke usho isimo singathembisi uthemba idlozi wathwasa ngalo makhosi ulithemba ulibize hey liyokunyula liyanyulana